Moć izgovorene reči. Oružje o kome ništa ne znate. Ja imam oružje o kome ništa ne znate. Imam puteve koji su vam nepoznati. Imam kanale za koje ne znate. Tajanstveno oružje, tajanstvene puteve, tajanstvene kanale. Jer Bog na tajanstvene načine svoja čuda izvodi. Problem sa većinom ljudi jeste što žele da unapred znaju te načine i kanale. Žele da objasne vrhunskoj inteligenciji kako da odgovore na njihove molitve. Ne veruju u Božju mudrost i dovitljivost. Mole se i beskonačnoj inteligenciji daju tačna uputstva kako da postupi, ograničavajući na taj način sveca Izraelskog. Isus Hrist je rekao: kada se molite, verujte da to već imate. Šta može da bude jednostavnije ili direktnije? Postanite kao dete da biste ušli u carstvo. Možemo da parafraziramo svete spise i kažemo: imajte očekivanja malog deteta i vaše molitve bit će uslišene. Dete radosno iščekuje da za Božić dobije igračke. To možemo vidjeti i u priči o dečaku koji je tražio da za Božić dobije mali bubanj. On nije proveo neprospavanu noć mučeći sebe razmišljenjima o tom bubnju i pitajući se da li će ga dobiti ili ne. Otišao je na spavanje i spavao kao top. Ujutro iskočio iz kreveta, spreman za srećan dan koji ga čeka. On u čudu gleda ono što je pred njim. Odrastao čovek provodi neprospavane noći mučeći se zbog nekog problema. Umesto bubnja, on je tražio veliku sumu novca. Ne može da zamisli na koji način će mu taj novac doći i da li će uopšte stići na vreme. Izjavit će da ima savršenu veru u Boga, ali da bi ipak voleo da zna malo više o tome kako će mu doći ono što je poželeo. Na to dobija odgovor: ja imam oružje za koje još niste čuli. Moji su putevi dovitljivi, a moji metodi sigurni. Uzdaj se u mene, svoje puteve poveri meni. Poveravanje svojih puteva Gospodu je za većinu izuzetno teško. To naravno podrazumeva da sledimo intuiciju, jer intuicija je čudotvorni put, najkraći put do ispoljavanja vaše želje. Intuicija je duhovna sposobnost iznad intelekta. To je tihi glasić koji obično nazivamo predosećaj, koji vam govori: ovo je pravi put, njime kreni. Često se pozivam na intuiciju jer to je najvažnija oblast duhovnog razvoja. To je božansko vođstvo. To je Bog u nama. Oko koje bdi nad Izraelom i nikada ne drema i ne spava. Njoj ništa nije nevažno. Prepoznajte me u svim svojim putevima i vaš put učinit ću glatkim. Upamtite, ne podcenjujte dan sitnica. Nekome koji od uvek sledio razum, veoma je teško da odjednom počne da sledi intuiciju, a posebno ljudima koji imaju, kako sami kažu, ustaljene navike. Navikli su da svakog dana rade istu stvar u isto vreme. Obroci su im uvek u isto vreme, tačno utvrđeno vreme. Ujutru ustaju u utvrđeno vreme i uveče odlaze na spavanje u utvrđeno vreme. Svako odstupanje ih veoma uznemirava. Mi imamo mogućnost izbora. Možemo da sledimo čudesan put intuicije ili dugačak, naporan put iskustva ukoliko sledimo put razuma. Kada sledimo nadsvesno, dosežemo neslušćene visine. Intuicija nosi u sebi slike večne mladosti i večnog života, gdje je i smrt prevaziđena. Mi imamo sposobnost da u podsvesni utisnemo sliku večne mladosti i večnog života. Podsvest, koja predstavlja sposobnost bez usmeravanja, sprovodi u delo takvu zamisao i mi pretvaramo svoje telo u telo koje nikada ne umire. Ova zamisao je delimično opisana u dirljivom filmu Izgubljeni horizont. Šangrila je simbolična slika sveta čudesnog, u kome su svi uslovi bili savršeni. Vaše telo i aktivnosti imaju svoj duhovni prototip. Ja to nazivam božanski plan, a taj božanski plan je savršena zamisao u vašem nadsvesnom umu.
Ljudi su uglavnom daleko od ispoljavanja ove božanske zamisli u odnosu na svoje telo i okolnosti. U podsvest su utisnuli suprotne slike bolesti, starosti i smrti i brižljivo izvršavaju njihove zapovesti. Sada moramo da uputimo novu zapovest. Hajde da sada ispoljimo božansku zamisao u svom umu, telu i aktivnostima. Ako ovu izjavu ponavljanjem utisnemo u podsvest, bit ćemo iznenađeni promenama do kojih će se ubrzo doći. Doslovno će vas zasuti nove ideje i novi ideali. U vašem telu će se dogoditi hemijska promena. Okruženje će vam postati bolje zato što ćete se ubrzano razvijeti prema božanskom planu u kome su svi uslovi savršeni. Uzdignite se, vrata nebeska, portali starodrevni i kralj slave će ući. Ko je taj kralj slave? Gospod ili zakon, jak i moćan. Gospod moćni u boju. Zapamtite da Biblija razmatra misli i stanja svesti. Ovdje je prikazana savršena slika savršenih zamisli nadsvesnog uma, koje hrle u vaš svesni um. Kapije vrata se podižu i kralj slave ulazi. Ko je taj kralj slave? Ko je kralj slave? Gospod ili zakon, jak i silan. Gospod moćni u boju. Ovaj kralj slave ima oružje za koji ne znamo i kojim sravnjuje sa zemljom armiju uljeza. To su negativne misli koje su se kroz vekove učvrstile u vašoj svesti. Ove negativne misli uvek osporavaju ispostavljanje želje vašeg srca. To su misaone forme koje ste izgradili u podsvesti, misleći stalno jedne iste misli. Formirali ste nepokolebljivu zamisao. Život je težak i pun razočarenja. Takve misli će se u vašem životu pokazati kao konkretna iskustva, jer maštanje u srcu gradi ceo svet. Putevi moji su putevi ugodni. Trebalo bi da svi mi u svesti razvijemo sliku mira, sklada i lepote, i to će jednog dana postati vidljivo. Božanska zamisao vašeg života se često u blesku pojavi u vašoj svesti kao nešto što je previše dobro da bi bilo istinito. Vrlo mali broj ljudi uspeva da ispuni svoju sudbinu. Sudbina podrazumeva mesto koje vam je suđeno da popunite. Mi imamo sve što nam je potrebno za ispunjenje božanskog plana našeg života. Više smo nego dorasli svakoj situaciji. Ako budemo mogli da opet postignemo ostvarenje ovih reči, vrata će se širom otvoriti, a kanali pročistiti. Moći ćemo da zaista čujemo tihi žamor božanske aktivnosti, jer ćemo biti povezani sa beskonačnom inteligencijom koja ne zna za poraz. Božanska aktivnost će delovati u svim našim postupcima i kroz njih i ostvarit će se božanska zamisao. Bog je ljubav, ali je Bog i zakon. Ako me volite, pridržavajte se zapovesti mojih. Dr. Ernest Wilson mi je rekao da je prvi put spoznao istinu dok je čitao Emersonovo delo. Koncentracija. Koncentracija podrazumeva predanu usredsređenost. Vidimo kako su deca predano usredsređena na svoju igru. Možemo da budemo uspešni samo u onom što nam je veoma zanimljivo. Velikim pronalazačima njihov rad nikada nije dosadan, jer inače ne bi izumeli izvanredne pronalaske. Nikada ne prisiljavajte dete da bude ono što ne želi. Prvi korak ka uspehu je da budemo srećni što smo to što jesmo. Mnogi ljudi su sami sebi dosadni, nemaju ni malo samopouzdanja i uvek priželjkuju da budu neko drugi. Kada sam bila u Londonu, na ulici sam videla jednog čoveka koji je prodavao novu pesmu pod nazivom Smem se do suza jer to sam ja. Pomislila sam kako je to izvanredno. Za početak, biti radostan što ste verni samima sebi. Tada možete ubrzano da ispunite božanski plan svog života u kome ostvarujete svoju sudbinu. Možete da budete sigurni da će vam božanski plan vašeg života pružiti savršeno zadovoljstvo. Više nećete nikome zavideti.
Ljudi često postaju nestrpljivi i obeshrabreni. Veoma me je inspirisao jedan novinski članak o trkačkom konju po imenu Omaha. U članku je pisalo: Omaha mora da istrči oko 1,5 km pre nego što postigne svoj tempo. Nema sumnje da je svet pun Omaha, mada oni za tren oka mogu da postignu svoj duhovni tempo i pobede u trci. Sve blaženstvo tvoje neka bude Gospod i On će ispuniti želje tvoga srca. Sve blaženstvo tvoje neka bude zakon i On će ispuniti sve želje tvoga srca. Izjava sve blaženstvo tvoje neka bude zakon znači da ostvarenje postignemo sa uživanjem. Uživati u verovanju Bogu znači da budemo srećni dok sledimo svoje intuitivne predosećaje. Većina kaže: O Bože, opet moram da stvorim novac. Ili: O Bože, moji predosećaji me čine vrlo nervoznim. Ne usuđujem se da ih sledim. Uživamo da igramo golf i tenis, a zašto ne uživamo da igramo igru života? To je zato što je to igra sa nevidljivim silama. U golfu ili tenisu postoje loptice koje možemo da vidimo i cilj koji je vidljiv golim okom. Ali, koliko je važnija igra života? Taj božanski plan vašeg života u kome su svi uslovi savršeni. Osloni se na njega na svim putevima svojim i On će poravnati puteve tvoje. Svaki trenutak u kome možemo da se povežemo sa intuicijom pružit će nam neki nedvosmisleni putokaz. Mnogi ljudi vode krajnje komplikovane živote jer se trude da sve smisle umesto da intuitivno dođu do rešenja. Poznavala sam ženu koja je govorila da posjeduje temeljno znanje istine i njenog delovanja, ali čim bi imala neki problem, razmišljala bi i procenjivala situaciju. Nikada nije dolazila do rešenja. Intuicija izleće kroz prozor čim je na vratima razum. Intuicija je duhovna sposobnost, nadsvest koja nikada ne objašnjava sebe. I pojavi se glas predamnom koji reče: Ovaj put, njime kreni. Neko me je uputio da li uopšte ima neke koristi od razuma. Razum mora da se oslobodi. Verujte duhovnom zakonu i to će vam biti dato. Vaša uloga je da budete dobar primalac, da se pripremite za blagoslove, da se radujete i zahvalite i to će se ostvariti. Ja imam oružje o kome ništa ne znate, imam načine koji će vas zapanjiti.